omyaka nk'etano ino eranze omurugendo rw'okukora ebyo rukorera mjote myaka umwaka gumwe ninga ebiri gumwe tata kantandikiraho gumwe nyine concert kankwesero waje concert ya tata Bruce ninye ngikyeriza abantu batano benda pura Bruce nkandi yokumuleta omwaka ogu nkayine okutabetereze twashanga tutakamakingire kuko nyona nawe tukita omukago twagira twaza kunaza kweta omukamenya ndatibe twafunde sente twafunde mu talent yite kushanga ngo twakigaka kuba boro kuvuga cyo kuriya kuro cyo kujwa so tubent korogo najya tukorogo omwaka tubanze turenge foundation tunywane kugira ngo twaza kureta echo abantu batuforcinge ndete mutano wanje ndentanje professional content ezo kusikite zo kureza nabe ninzana aryaha ninza kumterori nana mutuma abwizo bwera kasibenza kwa ninkizana jimu action mwene acting nana amuje kumwanjura abantu a concert ninza kutanga ninye ndabende content ninye ndabende comedian ari kusinga yo mu Uganda akwa namureta nti tino rabe nanye puma mu mustani nato chine kuya ine umuntu yananda kutambura atambure hati abo kwa Bruce nanda kukora hanze nayigo tino rabar hwabona mbakwa mbebuzari nyoba nakuri so mwaka gumwe next year nyine plan kutaho concert aje promoter kanje gambe kali konkani be nyenda bafana bebona banje mabaje twisto turete umwana ogwe tukamujweke kirunga nkecha Rasta Chazi abo kwenda Bruce banje ngo murete hati konkanyo apese yanje next year nakuri okay